Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut serba orang pertama dalam sejarah Islam part 3. 21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid. 22. Orang yang pertama menggagas usul fiqh, Imam Syafi'i. 23. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam, Ali bin Abi Thalib. 24. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam, Muawiyah bin Abu Sufyan. 25. Orang yang pertama membuat perpustakaan umum, Harun ar-Rasyid. 26. Orang yang pertama mengadakan Baitul Mal, Umar bin Khattab. 27. Orang yang pertama menghafal Al-Quran setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib. 28. Orang yang pertama membangun menara di Masjidil Haram Mekah, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. 29. Orang yang pertama digelar Al-Mukri, Mus'ab bin Umair. 30. Orang yang pertama masuk ke dalam